nakon što su pojedinci na društvenim mrežama počeli da osporavaju odnos Aneli Ahmić i Luke Vujovića, tvrdeći da je u pitanju farsa i da on navodno nije ni boravio u Sarajevu, njena sestra Sita Ahmić odlučila je da oštro odgovori na komentare dušebrižnika. Naime, nakon što su Aneli i Luka uslikani kako šetaju ulicom sa njenom ćerkom, odnosno naslednicom njene sestre Site, pokrenula se prava lavina komentara, što je po svemu sudeći nju izrevoltiralo. Svašta svim i svačim se ljudi služe, ispada sad da Luka uopšte nije bio u Sarajevu, jao kako ih boli, napisala je Sita u svojoj poruci. Aneli Ahmić završila je nedavno u suzama tokom emisije Narod pita zbog haosa koji ima sa bivšim partnerom Asminom Đurđićem. Asmin se potom oglasio putem svog Instagrama i jasno stavio do znanja da ne planira nikakvo primirje sa Aneli. Zar je stvarno neko mislio da ću zaboraviti sve ono što je dotična pričala, lagala, pljuvala po meni, mojoj porodici i mojoj devojci? Zar ste stvarno mislili da ću to tek tako da pustim i zaboravim, istakao je Đurđić. Svaku suzu osoba koje su plakale prošle godine zbog njenih laži platit će krvavo, gaziću je dok ne bude na kolenima i javno ne kaže izvini za sve, dok se to ne desi plakaće svaki dan. Nikom ne treba veća karma nego kad se ja svetim, vi lude kurvanske babe koje mi pišete i mislite da Stanija ima uticaj na mene, džaba se trudite, niko nema uticaj na Asminu. Gaziću bez milosti, ovo je bilo tek 30% od onoga što još imam da pokažem na kolena i moli za oprost, ako želiš da ne poludiš skroz, napisao je putem storija na svom Instagram profilu.